जियानाथों दिनैनि जों जितु हाबाफारि जोंनि भेरगाव महकुमा प्राइमारि जितु दाबि बे दाबियानो जाबाय जितु जोंनि जितु सिगां सप्तम धर्म आयोगाव जोंनि जिखिनि दाबि दंमोन बे दाबिखौ जितु दिनैसिम जाफुङाखै बिनिखायनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों जायनि थाखाय सप्तम धर्म आयोगाव दङमोन हेडमास्टारनि मोनसे पस्ट क्रिएसन खालामनाय आरो लोगोसे जिब्लाक माने डिग्री ग्रेजुएट टीचार बे ग्रेजुएट टीचारनि जिखिनि माने मोननो गोनां प्राप्य 8700 दा बेखौबो ग्रेड पे जितु मोननो गोनां बेखौ जों दिनैसिम मोननो हायाखै दा बेखौबो जाहाथे दिनैनि नैबे हाबाफारि जों लादों जाहाथे बिथांमोननो जाहाथे होनो नांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो लोगोसे जोंनि बे माबायाव जोंनि दाबि मथे जितु सोलोंथाइ बिअ अफिसफोराव दासिमबो स्थायी हिसाबै माने बिअ होआखै दा बेखौनो जों जाहाथे स्थायी हिसाबै बिथांमोनखौ जाहाथे बिअनि जितु पस्ट होगोन दा बेखौ जों दाबि खालामदों जोंनि शिक्षक सन्मिलनिफ्राय आरो दिनैनि बिखिनाव जों जितु माने टेट शिक्षक बिथांमोनखौबो दिनैसिम माने रेगुलार खालामाखै बिथांमोनखौबो जाहाथे थाबैनो रेगुलार खालाम जाहाथे लायो गभर्नमेन्टआ बेखौ जोङो दिनैनि नैबे दाबियाव जों दिखांनाय जादों आरो लोगोसे जितु जों बे हाबाफारिखौ जोङो मुख्यमन्त्रिनिसिम जों दैथायहरदोंमोन आरो मुख्यमन्त्रिया मोनसे आसा होदोंमोन जाहाथे बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै जोंनि जिखिनि दाबि नाथाय दिनैसिम जों नुनो मोनबाय जे जोंनि जिखिनि दाबि बेखौ मुख्यमन्त्रिनि जितु बिथोन हिसाबैब्लाबो दिनैसिम माने जों खामानि मावनाय नुवाखै बेनिखायनो जोङो माखासे जोङो खुद्रिनाय जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोङो दिन्थिनो गोनां जुदि नोंथांमोननि जि दाबि बे दाबिखौ जुदि मावफुङाब्ला फैबाय थानाय समफ्राव आरो माबाफोर हाबाफारि लाबावगोन नामा जोंहा बेयाव बयहाबो जोंनि सन्मिलनिफ्राय जोङो रोखा खालामखादों जोंनि जिखिनि दाबि बे दाबिखौ जुदि मावफुङाबा गभर्नमेन्टआ जोङो जोंनि माने मोनथायखौ जों मोननो थाखाय जोङो माने सम जों बिदिनो जों खुद्रिनाय हाबाफारि जों लागोन होननानै जोङो थिरांथा खालामनाय जादों সেইটো কিয় ল'ব লগা হ'ল কি কাৰণে চাওক আমাৰ এই আজি দাবী নহয় এয়া আমাৰ আজি 36 বছৰ উকলি গৈছে প্ৰতিখন চৰকাৰ যেতিয়া আহিছে তেতিয়া আমি এনেকুৱা দাবী সম্বলিত বহুবাৰ আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এই বিলি আমি নতুন চৰকাৰখনক বিজেপি চৰকাৰখনকো আমি এনেকুৱা চাবমিট কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছিলে যে আপোনালোক আমি আগষ্টৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আমি কাম শেষ কৰি দিম বুলি কৈছিল তেওঁলোকে সেই কথাটো কোৱাৰ পিছত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো ব্যৱস্থা নকৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে আজি এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ একেটা দাবীকে লৈ আপোনালোকে 2019 বৰ্ষতো তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলে তৎসত্ত্বেও কিন্তু অসম চৰকাৰে কিয় মানা নাই নিশ্চয় এইটো তেওঁলোকে আমাক বাৰে বাৰে মানে কি কৰি আছে যে কৰি দিম বুলি কৈ থাকে কিন্তু বস্তুটো কৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে ভাবিছে নেকি যে এনেকুৱাকৈ আমাক প্ৰতাৰণা কৰি থাকিব গতিকে আজি শিক্ষকসমূহ জাগি উঠিছে আহিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছে ৰাজপথলৈকে তাতে কিবা মানে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ থকা বুলি আপুনি ভাবে নেকি সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম আমি কিন্তু যি দেখিছোঁ কিছুমান তেওঁলোকৰ যিবিলাক কথা কোৱাৰ যিবিলাক এটা হেৰি আছে তাৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিছোঁ সেইটো ক'ৰবাত কিমান ক'ৰবাত আছে যদি আপোনালোকৰ যি দাবী এইবাৰ যদি মানে কাৰ্যকৰী নকৰে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে কেনেকৈ আগবাঢ়িব আমি মহকুমা পৰ্যায়ত আছোঁ আমাৰ গোটেই সৰ্ব অসমতে আছে অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী আছে তাৰপিছত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া টিচাৰ ফেডাৰেশ্যন আছে তাৰপিছত গোটেই ৱৰ্ল্ডত এটা আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকে আমাৰ হাইকমাণ্ডবিলাকে যেনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ ল'ব আমি তেওঁলোকৰ ইনিচিয়েটিভ মানিবলৈ বাধ্য